Braćo i sestre, dame i gospodo, Esselamu alaikum. Veliki pozdrav za sve vas. Vaš dolazak po velikom broju znači samo jedno, pobedu. Vremena iza nas su bila teška i ova ispred nas neće biti laka. Čekaju nas veliki izazovi i mnogi nerešeni i nagomilani problemi koje su nam ostavili oni koji su nas predstavljali 10 godina unazad. Oni koje ćete vi svojim glasovima poslati u zaborav. One koje ćete poslati na političku deponiju gdje im je mesto. Nezaposlenost je bolna stvarnost svih na Kosovu, a posebno Bošnjaka. Posljedica toga je odlazak naših mladih u zemlje Europske unije. Ako se po ovom pitanju nešto ne preduzme, nećemo imati kome da držimo govore. Školske klupe će nam biti prazne. Neće imati ko da nam dođe za bajramske praznike. Samo će nam džamije biti pune staraca koji će između namaza na internetu gledati kako im rastu unuci po tuđim zemljama. Kažem gledati jer oni neće razumjeti njihov govor tuđinaca. Samo će smeh nevine dece ulivati nadu da će se nekada možda i vratiti na svoje ognjište. Obrazovanje su nam doveli do katastrofe. 10 godina nemamo udžbenike za našu decu, a imamo zamjenika ministra za obrazovanje iz njihovih redova. Nemamo regionalnu televiziju na našem jeziku, nemamo dnevnu štampu, kulturne i sportske omladinske centre i još mnogo toga. Mi koji smo u NDS-u rešili smo da stanemo na put ovakvoj nakaradnoj politici. Želimo mnogo toga da promenimo, ali nam za to treba vaša podrška. Nemojte da se plašite promjena kao oni. Budite hrabri i dajte svoj glas onima koji su za 7 mjeseci uradili više nego oni za 10 godina. Glasajte za budućnost svoje dece. Glasajte za promjene i hrabro uđimo zajedno u 21. vek, a njih ostavimo u prošlosti gdje im je i mesto. I na kraju reći ću vam još jednu stvar. Na Infonetu sam danas našao jednu izjavu gospodina Džezaira Muratija. Kaže, ja sam čovjek od dela, a ne od lažnih obećanja. Ne znam za vas, ali ja odavno nisam čuo boljivici. Hvala.